rietwa ni mutu Arimo ba Junior Secondary School ni baguteta na kurata thirikari ni kiria bakuganio kurega kubandika taura berigirite bakiaria mathikone jamwe kuru umo wa arimo baba baugite kuri arimo bethirito bakirutanagiria kuritana beterete kwandikwa buru no permanent pensionable ende bubo butakarika mwankira nande ni bakure thirikari kubaigirwa kiao na kubandika buria beranite. Nicholas Chabari na Chotarira. Nĩ misa ya muthia ya mathiko ma mwekuru ukomekana ta Florence Igasugi mwekuru umunini na atigite kana aka mieri 3 nyuma yake kwajwa ntugu tariki 28 na gukua ntugu wenu na arainde gukuthitha na mbere na kuringirwo kanisani ya Katholiki ya Kangeta kanjuki kanya kaandete polisi ya arimu ba chunguru ya rangalita twere indenenje ya watu kiri family ya Mutedia na familia Baraza yote kwa jumla. Mwathani awikirinya wa pole sia riba Florence na sia riba Mutedia mukuru ogwa Agasugi imwarimu ogwa Junior Secondary arimo bonthe eba Junior Secondary mono atongeria bao ibebu mirite bakiuga ate arimo baina thina mono ba Junior mwalimu Junior Secondary mwalimu very demotivated ni mwalimu kwite mwalimu utegomba kwita kugi thina yongwa mwana ule ukinyera Junior Secondary akwambia kugoma ibomo bya science bigwithie ta laboratory aciari betu kwira gwinye moye primary school bitene mwaka junde science ndaikia mwana labo jara nkomwitana ija kuba mwana ojo abati umekira chine ete laboratory ete ya mix chemicals kienderewa mwana ora gwikia gerewa amwana ora wisukuru private kwe bya kwerewa private bena rabuchi yao turi mwasi ali betu mwalimu wa JSS twandikirwa bairi kana batatu alimu baba baritana itobatize ndaturende kwitana history aimbitana na madhabu ukienda kumenya midabo atire machabu musia lakini ngukutanira mwana kwe machabu bariwa kinyamo chara ora arimo baba Junior bakurewa utikugana amaishani imao nonto imochara omokaimono Mutedi one of the intern teachers na arekeri internship kwina mushara yuraba ngure wayo munini mno paraba arimo baba intern ekia topito kuendelea kuria thirikari ethikerie kiriro kia arimo bau nonto ibakurira bena basics. This government is torturing teachers. This government is killing us. We have went to God, and the government is saying that it is a record. mwalimu wake dwaje tuwe imulimo jo kwa gani atemba kuitana mwana tukinyeti kagita karea mwalimu aliandika ngugia kibaruka akaliwa nyiri 17 ogwende bariwa thirikari ne bateri kwithira gitija watho burakoti ikuruta ati gutire mwalimu ogwa Junior abateri kwithira kiongero gita ari kuruta ngwe ari intane ende bateri kwithira bakithuchwa aburu na kwandikwa thirikari ikurega kwathikira sheria na ikurega kujuria mawira nejayo kwa thirikari abira ariko mayo contract ya mwaka jumwe ni bati kuba confirm teuga iteba confirm thirikari yetu rieja na rugaikuma ke mwana ule rigitithikira mukuru ikyo baije tukona mwana ule othirire skulu iso noye ngugene permanent mwana ule othirire skulu 2013 ja Mutedia ukalinde kurwaja ayagike baruga kya 2017 utea kilio njeu nkiria kambu byojo asia wetu kila tukwera thirikari yetu igite ni confirm alimo ba JSS. It is unfortunate that this government that we elected is the one that is torturing teachers. Thirikari bate kuthigirira koti kuwa that utiri no na ngarimu kana confirmed kana baandike bangi so kindly babura achari twatita totone ababukiri tatoto wenyelwa esa twaterio force the law sata bazuzo ta kotini na tokuwa utiri no wale contract nweno kakwa rais akobote kuri thirikari uko confirm arimo ba paete ibarwa arimo ba tete ngwembe amno tombo kwi patriot tumilitaniritie kwa kisha CBC ikwambiriria
na bakuhudhuria contract yao ya mwaka yumwe taiba bati ukonfirmwa twina pati twina maromba na twina bo bari arimu bengi thirikari na civil way nikenda ana baratu ina bo batakamuisike site Weru weekend kumakangeta Gembe Central Peter Nicholas Chaba.